Nema ko nije čuo za srpskog sina Tanaska Rajića, čije ime je bilo i ostalo sinonim za čojstvo i junaštvo. Ali da li ste se ikad zapitali ko je ostao iza tog slavnog imena i srpskog junaka? I nećete verovati, prvi put u istoriji njegovi potomci okupili su se na brdu Ljubiću, gde, kažu, počiva njegovo obezglavljeno telo, dok mu je glava u manastiru Voljavči. I dočekani su kao ljudi i kako je zaslužio njihov slavni predak. Ovo je slavni Ljubić, mesto gde su Srbi odneli pobedu koja je zlatnim slovima upisana u istorijske čitanke našeg naroda. I upravo tu se ne tako davno pokazalo da boj ne bije svjetlo oružje, već srce u junaka. Više od 2 veka trebalo je da se kod Tanaskovog obezglavljenog tela okupe svi potomci rasuti po bijelom svijetu i zapali voštanica pretku, čija krv teče kroz njihove vene. Poštovani potomci velikog junaka Tanaska Rajića, uvaženi gospodine Jankoviću, Levajac, Dumiću, časni oci, dame i gospodo, veliko zadovoljstvo i čast da ovde na brdu Ljubiću, ispred spomenika koji je 30. godina prošlog veka počeo sa izgradnjom, nažalost nikada nije dovršen, ali odmah po oslobađanju Srbije, verujući hristoljubivi narod Čačka, Ljubića je ovde podigao obeležje. Ono je čekalo, Boga mi, skoro 100 godina da bi se 30. godina prošlog veka iznedrio ovaj divni spomen kompleks. Imali smo velike junake i u srednjovekovnoj Srbiji. Skoro 200 godina pre svetog kneza Lazara i našeg kneza Stracimira, koji je zidao na Moravi manastir gradački, potonju, nažalost, džamiju, evo danas prelepu crkvu u samom centru grada. Žitelj Ljubića, ponosnog, velikog Ljubića, sazidaše ovde i crkvu Lazaricu, ovaj prelepi spomen kompleks koji treba da služi svima nama u sećanje na slavne pretke. Jedan od najslavnijih sigurno u našoj istoriji, poreklom iz Stragara. Hvala i kolegama iz Stragara koji su ovde sa nama. Mi smo zajedno u obavezi da pokolenjima koje dolaze pričamo, da negujemo našu tradiciju, da baštinimo sve ono što su preci uradili i učinili za nas, za slobodu. Dali su svoj život i Tanasko, veliki Tanasko Rajić i njegovi saborci, i možda odlučujuća bitka u tom drugom srpskom ustanku je upravo bitka za Čačak. Osjećamo se jako prijatno, jako smo uzbuđeni što smo ovde i prvi put u ovolikom broju da smo se odazvali pozivu. Nadam se da će ovo preći u neku tradiciju, da ćemo se okupiti i sledeće godine, da ćemo se potruditi da dođemo i iz drugih krajeva sveta gde su rasejani svud po svetu, da ćemo zajedno radovati ovom danu, jer stvarno za mene je velika čast i srećna sam što sam Rajić. Veliko poštovanje. Ja sam Jelena, takođe potomak slavnog Tanaska Rajića. Meni je velika čast što smo svi ovde, i Rajići, i prijatelji, i svi ljudi koji ga slave i kojima je on neko ko je uradio nešto veliko za ovu zemlju, za srpski rod. Od Tanaska pa do moga dede Dragana u Desanovcu je bilo mnogo čobana.
Čuvali su ovce i svirali frule. Brali su i šljive i pričali gde su srpske bitke bile. Pevali su pesme o našem junaku, o našem Tanasiju Rajiću, koji hrabro pade na brdu Ljubiću. Hvala njemu, a hvala i Čačku, što nas ovde sabra, da Srbija vidi da su Rajići na grobu svoga pretka bili.